Karbi Anglong alo 15 Finance Commission atangka pen kaching thora sai ki claim pami medet aputhak usuka asong dispur an kepaleda Bokajan along ingdeng troxir kebraner keba phong Dr. Bhupen Hazarika amahang ke thekani katalondun Dolamara Northern Range pen kang ho thengpi kineplong Karbi Anglong life adababir tang ton pen arjupaniktha Kidam tang chitini phaisir kebarni United Students Union of Karbi Anglong hamphang asong atum chepatir piponsi Karbi Anglong district hinia baha 15 Finance Commission atangka pen longsir kep Municipal Board along kaching thora sai ki claim kidam kipa mimedet aputhak dispur along an palidamsi Kitarli pasai dengdam. Bangso sai kidengahut usuka songpen Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary Deputy Director Town and Country Planning upon apong pinpuralo pajirponlo. Seta bangso puthak thangna sai kideng thekponlong ledera jok usuka song kidam tang chitini phaisir kebarni dispur anpali damsi Principal Secretary to Chief Minister Chairman 7th Assam State Finance Commissions Secretary Hills Area Department upon Pinpuralo Pajirdam. Bangso Hood Longsir Cape Municipal Board along 15 Finance Commissions Atangka Pen Kaching Thura Sai Kiklem Kedam Pami Medet along Adai Kedovik Atumaphan Sodaka Kangsai Padoponang Jipusi Usuka Tiripi Amaya Maipu Bibison Teron Pen Kongchun Bang Jintu Hazarika Atum Pangdak Pon. Aji ami Karbi Anglongor Omosya loi जो कार्बी आंगलंगर जो 50 फाइनेंसर नाम जो आवर्तन होइसिले 2020 बर्षर পৰা 24 लोके किन्तु कार्बी आंगलंगर जो 50 फाइनेंसर नाम जो आवर्तन होइसिले कि आमी लक्ष्य কৈছো যে কোনো 50 फाइनेंसर কোনো কাম আমি कार्बी आंगलंगर लक्ष्य কৰিব পৰা হেহে আজি আমি অটোনমাস কাউন্সিলৰ বিভিন্ন সময়ত আমি প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰীৰ পৰা ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ আমি বিভিন্ন অথৰিটিক আমি অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছো যে कार्बी आंगलंगर 50 फाइनेंसर নামত বাপক এটা দুৰ্নীতি কেলেংকাৰী এটা হৈ আছে হেহে আজি কোনো ব্যৱস্থা নলত আমি অটোনমাস কাউন্সিলৰ এগেইনষ্টে আজি আমি যোনবিলাক লক্ষ্য কৰিব পাইছো যে এই কাৰণে আজি আমি ডিসপুট কৰ্তৃপক্ষসকলক আজি ফাইনেন্সৰ পৰা চিফ মিনিষ্টাৰলৈকে আমি প্ৰত্যেককে এখন লেটাৰ দিছো कार्बी आंगलंगर 50 ফাইনেন্সৰ নামত ইমিডিয়েটলি যাতে তদন্ত হ'বলৈ ইনকোয়াৰি হ'ব লাগে আৰু যোনসকল দুৰ্খী আছে তেওঁলোকক অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ আইনী প্ৰচেছত তেওঁলোকক কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো Hawar ke hat ben Harsing Rongpi Karbi Anglong live Asam angkang pialong chitini phai nerkebarni nongnam kache thangklong alun sepo ingdeng troxir kebra nerkeba phong karlitang Dr. Bhupen Hazarika mahange thegani ketalondun along pachetondun si Assam Jatiyabadi Yuwa Chhatra Paritsat Bokajan Regional Committee atum pen chepatir piponsi mesen pen talondun Jaimega ting pen arnikang sampor phai trogopor AJYCP BRCMI phu dululahon pen mai chepempu ponsi Randip Barua pen Maya Thepialam thanponlo Maya long AJYCP CC Klembang Chitupukon KLA Bidisar Barimingti Bokajan Sahidia Sabha Maipu Diganta Bora Thaneswar Nyok Lapen Penangan Manpeng Gidotum Chitongdun Kachitongdun aluhi atum pen Karlitang Dr. Bhupen Hazarika Amohoralong Milur Chekai Ponsi Mir Chebat Ponlo Lapen Dhup Chekai Ponsi Malom Sopor Kardom Kardiasai Peduk Ponlo Bangso Phi Kachitongdun Atum pen Karlitang Dr. Bhupen Hazarika Akayala Molapen Asama Hawaraphan Misen ke claim pi ponala mo puthak chithan ponrinti Bokajan penananterang Karbi Anglong live Duarbaguri MSC Constituency ke parlo Dolamara Northern Range pen patrolling dam bom hut Bogoram Tokbiarong arai kiling rong mananam pialong pen nangke pasuntanga thengpia chet trok kep sose kangho thengpi kineplong Karbi Anglong laki seranglong pu kachipudam athai nang jumbomlo athema thengpi thengprang le avete pirbi kelang sampridanga son binong athema nonapor thengpi kerok amisin kerokojok thengpi thengprang kivir de jiansi dolo lasonsi Dolamara Forest Saikhi atum Amit Range pen Tiroktok si Doji Lasila Hailong Methang pen amatsi Chirinangji pusi Pachini pon Ajo nili hin pen
Lanili staff tum pani tum patrolling toilo. Aju prai baji hini malam lo. Lapena tu patrolling nambam api tok biarong rai. Mogram tok biarong rai. Thengpi engsom ni thekang lo. Amala soni bangke ingting kruk lo. Ki wanja ba saita bdar lo. Monsita uthotuani nil tum patumil lo. Prai baji hini apor গাড়ি হায়ার করেছি এটা অথে পিয়ান বানি দিল লাপেন অথে পিয়া পিস কে 65 টা দো বুঝবো লাপেন গভর্নমেন্ট না ভ্যালু কে লা আগে ফান্ডা দালি মানে লা বাতাম মুখাইনি হেমা ফা 10-12 হাজার বাড়ি গভর্নমেন্ট ভ্যালু Thing PPP thing pin PPP ke bisi la jamu bu ale ngala mer ka jangni Dola mara penarji sonrong phar Karbi Anglong live. Nona kai laki digital akai. Lasi ajara son sita me kache lardun lapen digital akai long pherang ki klembang phia tum sita me digital ateng pen ki klem gidam kinang sot pura kidam tang chiti ni phai sirke bani lakha sirkep amreng constituency angkang jirikindeng along jirikindeng digital news forum kising Jirikindeng Soil Conservation IB along ke paman pon bangso Jirikindeng Digital News Forum ke sing amai along West Karbi Anglong Digital News Forum amai phu bhaskar rong pi ka chapam phu pon amai along mai ke phalam thela pen ka chitong dun aluhi atuma phan West Karbi Anglong Digital News Forum achun bang Danieling hi pensi than pon lo Jirikindeng Digital News Forum ke sing amai along Karbi Anglong Digital News Forum tiripi amai phu ratis rong par ka chitong dun amai along dun mai phu sopen terang Dihin Rimbang Donelson Timong Finance Secretary Bapuram Senar Pachit Hangchun Bang Clear Hontiso Jirikindeng KCS KSA Charchi Muza Committee Lapen Jirikindeng Thana Chairman Borsing Ingtiatum Chitongdun Jirikindeng Digital News Forum ke Sing Ponalong Kangwai Pon Maipu Samsing Ingti Kongchun Bang Rensing Teron Bidisar Borsing Ingti Lapenan Parta Kaprek ar pusitami Jirikindeng Hawaralong Hirangki Klembang Atuma Phan Pek Ponlo Phirangke abitung atum ke claim kidam nangji lapen digital akailong ko son pensi birta ribdu nangjima lapen phirangke akailong ko an ki claim kidu kisungma bangso puthak kachitong dun aluhi atum pen than parjupon Jirikindeng digital news forum ahin si bangso hawaralong rat kidu kisung nanglong kaching thur rawi Tapi pada kapre kisum alis damai rat anglo wajib si alang itu ponko tapi parsta labangso Karbi Anglong Digital News Forum akimang kis damai rat akimang akimang mesin itu seng ponko si rat kisum doang damai itu ahok kabita tapi harga kabita cepat tajib masih itu Karbi Anglong Digital News Forum mangpon Jirikindeng along kithe kiding non cari bom sarkar atum penting lo mereka political party atum hamstamne new kera tuning repent nom ke bang journey ne litung dat Jirikindeng along kenang sok ta kapale dia long stambe alang litung tamne kerap dun orang Arab atum amstame Nama ahok pet cok cia dan nangjong pen gitu ham kita nang pali pen mata ni litum stamne lahai adir tak kirit dam je pan kedam alo stamne lang litum tamne macam macam tu dun pok Kasi neng thelo alang litum tija tu stamne anso se Jirikindeng alo kisung border fencing lo pen kaprek alam the pu stamne Karbi Anglong ara pen jagara pan alang litum alam the kapile on thek ja apot alang litum pan Juru partik lo, aseneng thelo, alang itu mesen mepen, iklan konjia pan, usi bikin pen alang itu pan tuh stame, resume happy. Jirikindeng pen Samsung Ingti Karbi Anglong live Lakhaing Gora Trok Duarbaguri MSC Constituency Angkang Rangsalia Sor Risim Terang Watson Crow Sterson Hansela pen Akas Lahore atum New Delhi along Ingdeng Trok Kebraket Home Edition International Football Tournament along an Kachepali Dunrinti
Lason si students atum punon school kidun pen kaprek assimatic games along sitami ke pathudun akinang sodbinong anlo plote akang to yang ding jongsi ledun lo plote services mate job kilongta joy muchot Lason si ladak rangsali de borterang amekarta tebok het numaligar refinery limited thi hekpen NRL along football coaching endun bomsi non banki New Delhi along Ingdeng Trokke Prakethom Edition International Football Tournament along an Chipalidun. La Sojok Dwarbaguri Constituency arada tuma phan nongmi 1 pilo. La Sike Pathu lake Assam State along pensi Pathudun lopusi Chethanpon. La pen Pathu boma hutke Sri Lanka along Remdun Dedlo pusi Chethanpon. Numaligar Higher Secondary School Amen pensi Pathudun loputa Chethanpon. La pen Remdes dame certificate banki Longdun loputa Thanpon thu. Lasi ke wang jilangar ni jongsi match do pelote nilitum ke iri reputa ningje pon lasi nilituma football ke pathu ke interest pick an puta ningje pon thu nilisu po men lage starting hanse alang non ke pathu tu banglo apen a class alang ni lage non se class 10 alang non lapulo anda tu chali bomlo lasi non lapu ke por ka khilaf do no potan ni rong pick lahali Adam nilai muhentro nilisipo menga Watson tu bola alang lido chale ke daikor higher secondary school class 11 se sari janla নমস্কাৰ মোৰ নাম দুল লোহাৰ মোৰ ল'ৰা হ'ল আকাশ লোহাৰ ল'ৰা এতিয়া ক্লাছ 10ত পঢ়ি আছে আৰু খেলো খেলি আছে সেইকাৰণে আগলৈ ভাল হওক পঢ়াটো হ'ব লাগে খেলটো হ'ব লাগে ৰাইজেও আশীৰ্বাদ দিছে আৰু ইহঁতকো বুজোৱা হৈছে যে ভালে পঢ়ক ভালকৈ খেলক আগুৱাই যাওক নমস্কাৰ তো গাৰ্ডন আহক কিচিং সি গ্ৰাসৰুট লেভেল পুলতে লালো যে কোচা কলিস তুমি নিলিস তুমি প্লেয়ার আমরা খেলা বমলা সদা থাকছে নন হাস হো বিহেভ পেন কচথান কোন ফট কোচা কলিস তুমি কচথান কোন পছলি রাপেন না উপেন নন পিনি আনি আন যে দিল্লি আন nangli pipen lan nongme Karbi Anglong ka kali asam men takalilang do ola tino kita minta do ola wan ning ji sang pa ning ka ro aso pele analitum ning sibirin de mate ilam mate ene pen ale vele matha the matha mate analitum khela na thangale vi matha boson de non son ilitum lason ni nongme ke charjilong tapo re nililam sitame kocha kali pu ba kali des sitame nili phan do e khana bang sitame player de adunangi po jo ini si pinila anang dengkile peni nili sitame ninti sam pick News report Karbi Anglong live Rinatarang pi methanga constituency arlo jirikindeng hawara long methanga khi pen towar kasilampi West Karbi Anglong arlo nongnam ka chithang klongang bong pen ke pa phidun hup a hawar pulote jirikindeng hawara long ta ilong adimlo Labangso jirikindeng amen binong amen ke jirikengdeng helopu ake sar a ove tumpen chithan Bonta labangso jirikengdeng amen ili Karbi atum kache othip akamatha krang pensi jirikindeng pu amen pathir delo isonalam langdamlo pulote amreng constituency arlo longle pharthomang bongpen ahempi pulote non jirikindeng along helo labangso lameli tumang bong maduta chinitema bonta donatum labangso jirikindeng hawara long kidamtanga por mesen atowarawe kijonalang mesen ave pen kidanglok Seka chelanga hem mesen haladak tibok terai avi. Bangso penajok sonsuria kisung ke boy pensi a journey pathon iknanglo. Halapu zirigindeng pen achar inglong hawar a center arat ke hajat le punon sita ladak zirigindeng along aphansi ningka chethe a piapo a tv sonlo. Bonta a hok pera lama banke ningka chethe damason do ikmanangli kamatha. Congress Arni Kichari Sek Kaching Thor Dunamo ke Thek Dunlong le pin pulote jirikindeng hawarta ilonglo Laki nangli pen nilile kaning che kang tungalam kali donatum Bonta rat hek prongalam lo
Lapuson apor kivang bomalong local emisian parta Karbi Anglong Autonomous Council along EMang hoi kikhi boma bangpi sangpi rinatrang pi alangli Constituency aradapan kaching honajok zirkindeng hawaranat kaching thuramo miarihing jongjung pen towar kaselam pia birta durbintila arong asor phirangkia tomapan nang pachini dun তেতিয়া পুখুৰী আছিল ছাৰ নিজে যদি 2 চকীয়া বাহন কিনো লাগে বুলি তেনেকুৱা অৱস্থা আছিল এতিয়া আৰু হেতু যে আমি এইটো প্ৰপাৰ ইয়াত ৰাস্তা বনোৱাটো মানে কমসে কম 25-30 জন গাঁৱৰ মানুহ ওলাই আহে যি ৰাবিছ পেলোৱা ইয়াত ৰলাৰটো মাৰা হোৱা নাই কিন্তু ৰলাৰ মাৰা নিচিনা ৰাস্তা হৈছে আপুনি কোৱালিটি অফ ৰোডটো চাওক ইয়াতে মানুহ ওলাই একদম জাগাত বিছাই পেলাই দিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইমটো পেলালে তাৰপিছত জিচিবিয়ে প্লেন কৰিছে হেইটো প্লেন মানে যতে ততে 2 চকীয়া গাড়ী চলাব নোৱাৰে পাথৰ সাথৰ উঠে বুলি ৰাইজে একদম তাকো মিলাই পেলাই একদম ভাল ৰাস্তা বনাইছে ahogalama bangki jongjunga khia datpen towar kaselampi durbintila along chotkali hithi ruipen ephong ki chohithi pilang sopen moha dak kachelenga towar kilometer troxia jak kaselampi phangcho SGB atowar pen tasinga dak atowar kaselampi terang rong pen rongmana dak atowar sand gravel ke thokpi tasing pen sansika amreng wurput mukindur jirkindeng rongmana rong pen KRL PWD atowar nangkachitok dun adim pen kedanglok tasing pen phanglang soda kachiling atowar anparta PMGSY atowar pen durbintila nepalia rong an mesem pen ilitum EM rinatrang pialangli selam piponlo ahok pedalama banke la hai hui arong adak aprang apora hutke towara raja matsi kavi pinpin adimlo Iruipen ephong kecho jirikindenge hithi ke pale damji aphan hempen ke barji aphan inghan langbung kingphu adondon pensi hithialong an pale ponangji lapuson adimsi piniarni hajat le punon sitami rongara aphan alangli kanghon kamatha pilo donatu bangso ning arong angthek durbintila rongasor nepalia kortia tumpen em rinatrang piaphan kachoro lamthe lapuson henlo না রাইজে যোনে ভাল কাম কৰিব ৰাইজে তাকে সাপোর্ট কৰিব হয় না আমি তাকে যেটো পোৱা নাই ৰাস্তা আজি পাইছো এই এৰিয়া ৰাস্তা ৰাইজে ভোট দিবই হয় তেওঁলোক স্যাটিসফাই হয় না বিভিন্ন জায়গা তেনেকে হক গাঁৱে বহুত এতিয়াও আছে কিছুমান বনাবলৈ যেতে হৈছে আগত ইমান বছৰ পুখুৰী আছিলে আমি বাইদেউকে ধন্যবাদ দিব লাগিব বাইদেউৰ যেনতে ভাল কাম হৈছে বুলি ক'ব লাগিব হয় না তাতে বেছিটো হৈছে মানে এতিয়া বিজেপিৰ দিনতে হৈছে বাইদেউৰ যেনতে হৈছে ক'ব লাগিব আৰু যিকোনো আপুনি চাওক অসমৰ যিকোনো জায়গাতে ৰাস্তা ঘাট বা ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো জায়গাতে ৰাস্তা ঘাট বহুত উন্নতি হৈছে বিজেপি চৰকাৰ খাই ভাল পায় সবে ৰাইজে ধন্যবাদ দিছে আৰু সাপোর্ট দি আছে আৰু খেৰনিপা যিখন আমাৰ জিৰিকিন্ডিং হৈ আছে আজি কিমান কষ্ট আছে আপোনালোকে নিজেই জানে আমি সবেই জানো হয় নহয় এটা 35 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা 3 ঘণ্টা লাগে হয় না যদি ৰাস্তাটো কমপ্লিট হৈ যাব News report Rongbong Terang Karbi Anglong live Karbi Anglong arlo prekjam ahawara radatum kacheling atowar kavi arniwang kaningri ke hangjo amreng nilit chokhela borpung tarapung mijung langkaijan ahawara lamle kachithandamji kali bangso towar laki rongsorongbot kachelat atowar kali Pirbi market pen mintilala pen St Mary school ahawar malom ke doara datum achit he ejeng pen kachira block atowar lokule jongdam detsita kertang avi bangso puthak raratum nangke baralong kidamtang MSc kilik hut APHLC pen kachitoy dun candidate Rajantimung chitong dun pen alangli kaning je ponatengki Dispur pen Karbi Anglong arat kapaching purji aphan crore atangka nang palil bonta lahai atangka CM EM la pen PWD Department Engineer atumtong kitupanglin etma ku arjumine athe la anpin atowar kahino theklo rapita kit heklong le kachekrong det pesi team Karbi Anglong ke chariat maphan karju pedopon এইটো ৰাস্তা দি আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে স্কুল কলেজ আৰু অফিচলৈ যোৱা অথনি অলপ আগতে আমি দেখি পাইছোঁ যে চিফ জাষ্টিছো এইটো ৰাস্তা দি আহিছে কিমান কষ্ট কৰি এই ৰাস্তা দি আমি অহা যোৱা কৰি আছোঁ
গতিকে বিজেপি চৰকাৰে যিমানখিনি ডেভেলপমেণ্ট বুলি কৈছে এই সকলো মিছলীয়া হয় এই গতিকে আমি দাবী কৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ পৰা PW ডিপাৰ্টমেণ্ট PW বিভাগৰ কাৰণে কোটি কোটি টকা পঠোৱা সেই টকাখিনি কি কৰিলে সেই টকাখিনি তুলিৰাম ৰংহাঙে কি কৰিলে PWDEM কি কৰিলে এই গতিকে এই হিচাপ দেখাব লাগে আৰু পাব্লিকক এইটো অতি সোনকালে ৰাস্তাটো ঠিক কৰি দিব লাগে আৰু আহা যোৱা একো প্ৰব্লেম হ'ব নালাগে इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पुलो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा सबका साथ सबका विकास लासन थोत्सी आसाम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा सिटामी पुलो कार्बी आंगलों के सुपर स्टेट आतेंगलो सोनसी कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल सीएम डॉक्टर तुलिराम रोंहांग पुथुलो मोनसाम लपेन काचिंग थोर वर्क कल्चर पु आ स्लोगन आतोमन के पिरबी मार्केट नटे दीपू म्यूनिसिपल बोर्ड के पार्लो वार्ड नंबर 3 लपेन क्रिकेट होम along ki ledam det asonsi heklong lasi prapjin pen bang sotowar kasilam sedak jepan ning jepon ningkan isi hini chot kelila sotowar aningkan do pik lo ki ot e la pen la son thak thak si do pik lang di phurong so pialong na hello la si pinige nilitum kadu kabe la bang sotowar selam vek nang jipusi nilitum akachu ningri mata etuma dabi ke la hello ningkan ke baga dolo lage lamak dolo होला पुदान बोले कांग्रेस हो सी बुनाय चलो ला पेनला बीजेपी दे आ गवर्नमेंट के बांग होपेन के नंता थांगा डेवलपमेंट हेलं लेनि तुम दा काथेला तोवार पेन चेंगलो समाटुम स्कूल के दाम के बांग में चेंगलो कि सोनि बे चेंगलो बांग नि तुमने पुदान बोले तो गाड़ी दको ता गाड़ी ता पारो ने तुम की बु पेन जे पनाय समाट हंता आरवे के जांग हुदा लाम लो है दीपू बेन गोविंद तिसो कार्बी आंगलों लाइव Dang te pinya da berta ke lapuan si kang ton paniklo arni kemi